On lance un message à mission na Swahili pour que comme la bande de mission encore mana est malobano ezanini na milulu elo RDC mobilité les milobi non trop c'est na Paul Kagame. Ya kwanza tunafikia kwanza president de la République wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci puisque alishimama wakati yenyewe balikuwa beko banatayarisha banasema Tshisekedi atakuwa kumeza njuu ya bamwimpoze vile baisha kuzoea kuimpoze wale ba president walipitaka. Tshisekedi étant patriote étant président où anapenda batoto yake anasema pas question ya négociation. Hapa vile mwe Rwanda amupende ujiretire amupende mwikale kwenu. Mimi nitamionesha sasa na mimi kuna armée yenyewe iko ya nguvu. Atuka tunapikia tena merci sana kwa wanduku wetu wa FARDC pamoja na wazalendo. Wazalendo ni watoto wa nchi. Wenyewe walisema hii Bukomvi hii vita haiko paka vita ya Tshisekedi ni vita yetu shie bakongomani. Ndio kwa maana wakongomani wote